AICC pen Diphu along Farmer Bill 2020 aputhak khamkhesi Prime Minister Narendra Modi amethi kikai. Bornirja Asot Terang arong along Asot Terang Youth Committee Ruptalin Karchuamai Kapado. Jaipong along Ingdeng Getom Klabang Bong Football Kapathu Kachepate Angdung Kiti Pathu Pondo. Carbing long life Adap Abirta long pen Nile Sami Juli Baby Nonarju Ikta Abirtang ton pen. Karbi Anglong pen West Karbi Anglong District Congress Chelang pet pen Kinamtang Matijong ni Pai Troxy Ernie Diphu Rong Supialong Nangol Sok Apeng Ot Cry pen Farmer Bill 2020 Kham Khesi Diphu Rong Supialong Kedo Rong Parpi Rong Bea Komlina Thengno India Prime Minister Narendra Modi Amepi Kekaya Sai Dengpon. Bangso api Diphu Rongsopi Arboretum Cum Crop Center along District Hini Congress Asong Atumpen Kangdang Amai Padopon. Mai along Alohi Sarpo Aman Pen All India Congress Committee Kongchunbang Bhanwar Jitendra Singh Pen APCC Maipu Ripun Bora Chetongdun. Bangso ahud AICC Kongchunbang Jitendra Singh Pen Kaningje Ponatengke Non Kedobom BJP Sorkar Atum Lapuan Sai Kachuti Kiara Phan Kachenek Lasoa Prangke Lapuson Abipinlan. मैं साफ आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं उनने देखा कि इतने हज़ारों लोग कांग्रेस की जिंदाबाद लगा रहे हैं तो उनने अपना एक किसी कार्यकर्ता को भेज दिया वहाँ एक जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए। तो इस तरह का माहौल बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। वो जानती है कि वो डिफीट होने वाला है, इसलिए कांग्रेस की मीटिंग खराब करी। 21 में तो जितना रीजनल पार्टी है वो रीजनल पार्टी का साथ आप लोग का कैसा कुछ होगा क्या? यही मैंने बताया है कि जो भी फैसला होगा पार्टी के कार्यकर्ता और आसाम की हित को ध्यान में रखते हम फैसला करेंगे। Tuliram Ronghangke Congress Asong Pensi CM Nangke Manlo. Bonta Congress Kedobomahut stayed along BJP Banglo. Minister Himanta Biswa Sarma Ahin Pen Ketherpon KAAC along Kechupanglin Dupiglo. Lasi Council in Hapcheksi CEM EM Doanta Hemkang Sam Tabejipusi Therpondo. Bonta CM Tuliram Ronghangatum BJP Dunjui Penamat Kechupanglin Aviterlopusi APCC Maipu Bora Pen Ninjipon. আগত 14ৰ পিছত 14ৰ পৰা 16 লৈকে বিধানসভা নিৰ্বাচন হোৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বহুবাৰ কাৰ্বি আংলঙত আহি বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তাৰ মাজত তেওঁ কৈ গৈছিল যে তুলিৰাম আমাৰ CEM আছিল আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু তুলিৰামৰ সাংঘাতিক দুৰ্নীতিৰ কথা কৈছিল তেওঁ জেললৈ পঠাম বুলি কৈছিল আৰু বিজেপি চৰকাৰ 16 চনত অহাৰ লগে লগে ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ভংগ কৰিব তুলিৰামৰ নেতৃত্বৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ভংগ কৰিব তেওঁ জেললৈ পঠাব আৰু কাউন্সিলত তলা লগাব কিন্তু যেতিয়াই তুলিৰাম বিজেপিত জয়েন কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ সকলোবিলাক দুৰ্নীতি নোহোৱা হৈ গ'ল তেওঁ সব সাফ হৈ গ'ল গতিকে সেই কথাটো আজি আমি কংগ্ৰেছে আজি আমি মিটিঙত এই কথাটো আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে যে বিজেপিয়ে যি ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি নকৰিলে আমি কংগ্ৰেছে আমাৰ 21ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত Surihinira inquiry sianing kanpenke Asama longpen BJP damnangpo Jonghele tangka pen do setabe raratunta chini bom luputa bora pen ninje ponthu 2021ত সাফ কথা যে বিজেপি অসমৰ পৰা উৎখাত হ'ব যিমানেই তেওঁলোকে এতিয়া পাৱাৰ আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষমতা মানি পাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰি নাথাকক ৰাইজে কিন্তু অলৰেডি মনত এইটো ডিসাইড কৰিলে সাইলেন্ট ৰিভলিউচন মানুহ এতিয়া ওলাই অহা নাই কিন্তু সাইলেন্ট ৰিভলিউচন হ'ব মানুহে নীৰৱে ভোট দিব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আৰু কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয় দিন কেনেকুৱা হ'ব দ্বিতীয় দিন আমি নো ডাউট আমি কম সিটত আমি কৰিছোঁ আমি কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF মিলি আমি 19টা সিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ গতিকে আমি তাত এই 19টাৰ ভিতৰত তাত যেহেতু বাকী আটাইকেইটা পাৰ্টি নেক টু নেক ফাইট হৈছে কংগ্ৰেছ বিজেপি
BJP, UPPL আৰু BPL এই তিনিওটা পাৰ্টি Bangso Mayalong KEDCC Maipu Anparta Abarim HAD Minister Khorsing Ingti MP Barim Biren Singh Ingti Lapen WKEDCC Maipu Sarthegram Sapen Danglok Congress Klembang Pubang Pia Tumta Chetongdon News Report Rosanan Say Karbin Long Live Kinamtang Matijong ni Paitroxi Arni Bornirja Asot Terang Arong Along Asot Terang Youth Committee Ningkan Inkoy Rapho Arta Kechok Mati Ruptalin Asengkan Katalon Pon Kedobom Asot Terang Youth Committee Amaipu Bijoy Terang Kacharipon ATYC Ruptalin Karcho Amayalong ATYC Akongchonbang Jameson Terang Ahin Pensi Kachetongdun Aluhi Adumapan Pachinipon Pen Maike Pa Alam Thesetami Jaipon Mayalong ATYC Amai Pubarim Singno Teron ATYC Akongchunbang Barim Riso Terang Langmili ISGB Ajay Singnar Men Teron Arongasar Joyram Teron Johar Timong Arongasar Sar Singh Timong Jambili NGO Amai Pu Manav Terang Jambili NGO Achunbang Vincent Rongpi Jambili NGO Field Coordinator Hirme Bongrum Asot Terang Arong Dunsar The Soren Terang Atung Pentanglok Penang An Kethe Kiding Abang Pu Amparta Rongruk Amikar Sarpi Sarpu Riso Ejang Atung Aklim Ang Paratumta Mayalong Chetongdun Sing RDP Dungin Tilo Jethan Ponmi Singno Teron Riso Singnar Lapen Alanitum Arya Sang Huatum Pen Jelang Rapet Pensi Kidamtang Ningkan Parusir Kebra Troxir Kebra Po Anikan Matijong Ajeklu Nipai Troxi Arnipen Asot Terang Arong Riso Ijang Asong Mate Asot Terang Youth Committee Amahang Pathek Ponsi Ingtang Kring Pen Ronggrup Kepakla Rasai Krut Plepin Pen Klempon Bom Bang Bomsi Penenga Ningkan Suri Hinira Ingkoy Ningkan Matijong Achiklu Nipai Troxi Arni Anke Ningkan Ingkoy Rapho Arta Nang Klengsi Rumtalin Karchuarani Mesen Pen Katalon Padukondo Mayalong Jambili NGO Maipu Chunbang Atung Penchenglok Rek Jam Arong Asaratung Riso Ejang Atung Apia Puapan Sai Kacharabdun Nangji Lo Kacharliana Thu Kepaprangdu Nangji Lapen Rongrup Kepaklar Ponang Jeputak Than Paritekang Laso Api Jambili NGO Ahinpen Asot Terang Arong Ariso Ejang Atung Kapathu Anathu Kepaprangdun Thekja Phanpura Asot Terang Youth Committee Adumapan Ningkang Sampen Bol Ipum Lapen Net Isyakirat Pajirotekang Lapen Kebang Jilang Arni Setami Bidi Sore Penchenglok Dorde Phuple Kacharap Chitu Kipidunja Phanta Lamchak Chipipon Asot Terang Village Bonoja Langmilia Klamlong itu Asot Terang Arong Asot Terang Ajuda tu Sevarju di Ketalong Italia lo itu Jambli NGO tu Maphan nang Kehang Pen Lam The Thini ke Thanu Longapot itu Jambli NGO Tim Pen Maphan Suri Kacuru Pijirik lo Asam tak sila bang sorong orang tolong ansu te kacing thul je phat pen ansu selang tu aprang kidam thek je phat itum Jambli NGO pe tame thek anun anpen bidi suri pidun po kusi ituma hin pen ana tu phat lam chak pidun lo asi ansu se la bang so arong rup la pen kapre arong rup tame asam tak si ni tu chitu dun bompo la sinang tu consider tu tame na tu la rong rup atuma phat especially ke Yura tuma phat nang tum RD pidun ra nang tum kaching thura long nang tum jakong horang pidun ko pen bidi sore pidun ko apen kachirap aja Lang Cheting Pen Subhas Terang Karbing Long Lai Kedamtang Pai Kunia Chiklo ni Pai Cricket Home Arni Pen Jaipong Pathua Klamalong Kapang Chengpon Kalitang Kajok Ingtipi Amen Pen Club Angbom Football Kapathu Kachapate Angdong Kiti Kapathua Hut KAMSF Jaipong Academy Atum Haidat Jaipong Sports Association Pathir PC Kibipon Bangso Football Kapathu Kachapate Kedamtang Matijong ni Pioneer Cap Arni Angdong Kiti Kapathua Hut Karbi Anglong Morning Star Football Jaipong Academy Pen Karbi Riso Football Club Atumang Bongsi Chiphopondo Kapathu Ahut Kechengsi Angkong Along KAMSF Jaipong Academy Hinpen Bikram Kro Golisi Thapsi Puthot Angkong Alongta
gol hini thapsi pangru pet pen gol ke thom pen karbi riso football club atuma phan pareng detlo JSA amai phu longsing hanse pen kachapai phu no e kapajara maya long alhi sarpo aman pen Dr. Semsing Singnar lapen manpeng pen National Referee Regan Basumatari Jaipong Lem samai phu Thengkur Singh Ingti Chunbang Prolap Tokbi DPCKA Kongchunbang Danielson B Pentanglok Pinang an amana pengkidu atum chitongdon Kerem ti haya terang atuma phan no e pajir ponsi kapathu a ora du kemenai 9 star FC atuma phan lapen kapathu kemenai KAMSF Jaipong Academy pen Rakesh Tokbi atuma phanta no e pajir ponsi lason thak best goalkeeper Rangsina FC pen Rukasen Tokbi lapen goal ki thap ki ongnai Karbi Risoa terang pen Horen Rong phara atuma phanta no e pajir pondo Bangso kapathu along kirap kapajir donatumke kalitang kajok intipia sopo hemai tokbi pen kanggura tokbi atum hello lah bang sa bangke tali ning hang o thek thep sta me prang prang ni sumar ko sta me la so khela bang ni hang o la si summa ni le ni rong sta me jung jung sta me ni li sumar khela dhula pa tali la pherang ko long sta me ni sumar ban son kap su pa sta me ni li ene a phut pe sab school sumar ban sta me ni li pilo akwa dun thu no phi nil pomen pe sta me tournament da ya pong tholi lo ta 19 mia so ni kami tum da so tournament pilo stame ako non thujong stame ako nili ilipo ilipa hello so kar hi karji te the alar pusi ni ta an avedas stame do phane nili so kam claim gali stame nil pa nil poli bang phutis stame ilipa ilipo bang chi hondu asila so kar hi karji te the phutak sin nili nil pai phan no thos stame nili la so hu karyong ki parab ye phan sin nili hirjimi hangpi lo ba ta ning kang samten sin nili so dolia sa so stame nili dak Jaipong Association Ponsame ni le kerapi pajir lo Lang hin pen sarpang ring ti gathar karbeng long lai non malam sophan beer tank tonic senang Nanglitum adamasar mai lapen kapre rong aje ki tunjia phan pindeng gaching thangja ka dure do ikma jongsi do pulo jangte matha ikri humri da mignon pindeng pangrum akula dalong Northeast lapen Karbi Anglong along nong nam ka chithang klong bangphi designer Pirbi Bepi non hejong kapaklangmi so arlo atum kaching thanga pindeng pini pekok lapen wamko kulara long kapaklangmi lang mesen do Nasi humri dam migra nalitum ning ke hanga teng pen chongmai dam mikha apen ka humri dam nang jadim lake la biarlong ke tok hanlo langdunik tha jengtoi jengni pen langdunik tha Karbi Anglong Moms Dancing Star Grand Finale mate payatum ke kan kachapate along Adim laghe Joy Singh Doloi Auditorium Hall Diphu lapen apora bangke ani kang sampor phai ke thompen lapen bangso ka chepate long ka chepate pipon lake maiphu singja tiso chunbang arti chinthongpi bidi sarpi sangpi kache tarampia tum henlo lapen ning chibi tha kelang tu na bang phu bang phitum an setame ang hwa de ka chik bang ting ning de Puthot Birtar Jupon Thiglona India a President Kalitang Pranab Mukherjee lapen Chief Minister Barim Tarun Gogoi atuma phan chikimo ponsi phong pharohini ra thongkebra nerkep KAAC session pajutpon det pen ambulance home thom radaphan kapajir Kidam tang mati jong ni phai troxy arni phong pharohini ra thongkebra nerkep Karbi Anglong Autonomous Council session kapang ni ahun karju kethagason thang ta kabera jok minute cap pensi pajut koklo KAAC Deputy Speaker Ritesh Singh Hipen kachaphem phupon bangso kangthire rahem mate session hall along India a President Kalitang Pranab Mukherjee pen Assam Chief Minister Barim Kalitang Tarun Gogoi atuma kayala maputhak KAAC Deputy Speaker pen than ponsi chikimo ponlo
lapen akar jong rongmi kapara thekjia phan anparta aning kapang sam thekjia phan KAAC CEM tuliram ronghang pendanglo EM MAC doana tumta arnam ardom pido session judderapi ningkan kimia prang rara tuma phan KAAC pen home thom ambulance kapajir WPT NBC asai campaign Karbi Anglong Aparmanang Kilo Home Thom Ambulance Laki Hamren Civil Hospital Chokihula Block Primary Health Center Lapen Umpanai Block Primary Health Center Aphansi Pajir Ponlo Kisokyun Ehahur Tong Sikot Pen Kepon Kevan Thekjia Phan Avarsai Kipi Bangso Ambulance KAAC CEM Tuliram Ronghang Pen MP Horen Singh Biatum Pensi Ingpu Pidunlo Laso ahud KAAC Deputy Speaker Rites Inghi Pendanglok EM MAC Lapen Saikam Saipuatum Chitudum KAAC CEM Tuliram Ronghang Kaningja Tenke WPT NBC Asai Campaign Nangkepale Home Thom Ambulance Long Thom Constituency Alongsi Pajir Ponlo Lapen Arkoya Chiklo Angbong Long Inkwara Kethom Constituency Alongta Pajir Pon Bupusi Pachini Pon কমপ্লেক্সত WPT জৰিয়তে তিনিখন এম্বুলেন্সত এই দুজনৰ সভাত আমাৰ MP ডাঙৰীয়া আছে আৰু টিম কাৰ্বিআংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্যসকল আছে MEC আছে প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী SP পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত কাউন্সিল ষ্টাফ সকলোকে আছে আৰু আমি আগন্তুক কাৰ্বিআংলঙত 23টা সমষ্টি ৰৈ গ'ল এই 23টা সমষ্টিৰ আমি জানুৱাৰী মাহৰ উপহাৰ দিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বিআংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু অসম চৰকাৰৰ WPT BC লগত আলোচনা কৰিছোঁ সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ তেওঁলোকে বাকীখিনি জানুৱাৰী মাহত দিম বুলি তেওঁলোকক News report Rasanan Se Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council CEM Kabor Ipenajok Karbi Anglong Arlota Sports Culture Abang Nangman Bomlo Lason si non malom kicheng si MSC Football Championship kachepate setami padupon bomlo Kidam tang mati jong ni phai trok si arni dongkamokam baisong pathua klamalong kapaman pon kicheng si MSC Football Championship along Socheng constituency lapen Amreng constituency ang bongsi pathu ponlo Kapathu kicheng pen minute thom kep an kile pen Socheng constituency atum pen Amreng constituency aphan bol ipum thaponlo Bangso api Amreng constituency aterang atum pen setami chiting ponsi Socheng aphan bol ipum chitudun tudadlo Bonta Socheng constituency atum kapathu ke thek munaga jok puthot Amreng constituency atum aphan bol ipum thapthusi Amreng constituency aphan pareng pontedlo Bangso ahut ke pathu theknai abangtu Socheng constituency aterang pen set terona phansi nongi pipajir pon Langhem pipen birsing tiso Karbi Anglong Live Tang di Adap Abirta ki lapan si kang tonik long